Graad 12's, welkom terug. Ons is besig met bedryf 2 en ons gaan nou fokus op toneel 2. Net weer om julle gedagtes te hernie, verfris. Poppy is hier en die amptenare wil hê sy moet hier in sy skei in Oos-London gaan bly. Goed. Op die 7de Januarie kom hierdie droom van Poppy waar, dat sy nuus het, die huis is beskikbaar. The house is available for them. So, hulle kry van die amptenary, van die regering, kry hulle treinkaartjies, sakke en plankbokse. So, they receive everything that they need to pack their stuff, en toe kom daar 'n lorry wat hulle goed na Bel wil neem, waar dit op 'n trok gesit is. Stone bly agter in 'n eenmans kwartiere. Eenmans kwartiere. So it was basically a single person hostel. En dit is belangrik, dit was 'n baksteen gebou. Bonsile op hierdie stadium wil graag by sy pa bly. Hy wil graag in die Kaap bly, maar Poppy weier botweg, nie hieroor of daaroor nie, net omdat sy te moeg was vir die rompslomp. In Engels sal ons sê die rigmarole van om nou weer toestemming te kry vir die kind om agter te bly. 4 weke later, met ander woorde begin Februarie, word Poppy en haar kinders op die trein gesit na Mdantsane, Oos-London. Poppy is gewoond aan treinry, want sy het klein tyd as 'n kleindogtertjie, het sy van Uppington af Lamberts Baai toe gery, wat nou hier in hierdie omgewing met die trein. So, sy is heeltemal gewoond aan die treinrit. Hulle word in Arnoldton afgelaai. Dis 'n klein stasie naby Oos-London, en dan word hulle per lorry vervoer na Mdantsane. Nou goed, hier het ons nou 'n bietjie meer van inligting oor Poppy se huis in Mdantsane. Dit is wat ons noem 'n row huis. Raw house. In other words, the basics are there, but you will see. Dis 'n huis met sementvloere. So, there were cement floors and the house was clean. There was no furniture, nothing in there. There were windows, daar was ruite in die vensters, but there were no ceilings. There was a water pipe in the kitchen, but you have to put in your own taps. 'n kraan is 'n tap. Bonsile, omdat hy die oudste was, het darm sy eie kamer gehad. En haar eerste opdrag aan die kinders was, maak oop die huis, want dit is bietjie bedompig. It's a bit stuffy. Sukkel ek nou om op die woord te kom. Goed, so ons weet, die huis is daar's sementvloere, daar's vensters met ruite in, daar's waterpyp, daar's geen plafon nie, en dis 'n huis wat bietjie nog aan moet gewerk word. Poppy voel haar hart is dood. So her emotion at this point is one of her heart is dead. Her heart is dead for Bonsile because he's making trouble.
her heart is dead for her family. They just sort of left her in the lurch. And importantly, she feels as if her heart is dead towards God. Haar familie het weggedraai van haar af en God het die moeilike tyd nie van haar af weggeneem nie. And he could have. That was what was going on in her head. She decided that she's got her children and she will live for them. And she was so grateful that they could go to school. So she stayed at home and she cooked and cleaned, but she was very lonely. Alleen. Daar's daai draaitjie weer. Nou, Stone het elke 2 weke, so every fortnight, he sent 20 or 30 rand home. After 2 years, so only after 2 years, Stone came to visit for 2 weeks. And he was happy, hy was tevrede met die huis en die mielies wat sy geplant het. Die nuus van die familie is dat haar ma en hulle broers bly nog steeds by Makulu, by hulle stiefpa, maar Mosie het nou sy eie huis. En Poppy deel haar bekommernis. She was very worried about Bonsile, because he was just going his own way, and she felt that he sort of left her to live this lonely life by herself. Sy was nie verniet bekommerd oor Bonsile nie. Hy was maar in graad 8 op hierdie stadium. Okay. En toe is daar 'n meisie saam met hom in die klas, ook 'n graad 8 meisie, en sy raak toe swanger. She got pregnant. She was an orphan, and her people then asked for damage money, because hulle het gesê haar geleerdheid is beskadig. So her opportunity to get an education is damaged. So they asked for damage money. And Stone then sent $40, 40 rand, and the people were happy with that. Goed. In hierdie toneel kom dit weer hierdie hele ding van Poppy wat baie eensaam is. Ons het dit al gesê. Sy verlang huis toe. Sy verlang na haar ma en haar broers. Can you see how this theme comes through all the time? And then she decides to find work in East London. But before she can do that, she got 2 telegrams. Now, I found a picture of a telegram. When I got married in 1982, we still had telegrams congratulating us. And this is what they looked like. So the words would now come here and it would be very cryptic, as you can see. So she got 2 telegrams from Marlena, that was the first one, to tell her Stone is ill. Send money. And that filled her heart with trepidation, because the minute the family asks for money, you know that there's somebody's busy dying or somebody has died. Then after a few days, she got a telegram from her sister-in-law with the question, where must Stone be buried? So they didn't even inform her that he was dead. She just, Marlena probably informed the family-in-law, and she then, the sister, then sent the telegram to ask where must he be buried. So
Poppy decides to go back to Cape Town, she and the children, for the funeral, die begrafnis. Woord wat jy moet ken. En dan kry Poppy natuurlik al Stone se goedjies. Sy ou klere, en hulle sê toe maar hulle darm vir hom die beste klere uitgesoek om in begrawe te word. Poppy probeer agter die kap van die byl kom. Sy probeer verstaan hoekom het hy so vinnig sieker geword. Want hy het vir haar laat weet, my maag pla, maar ek lê nog nie plat nie. My stomach is bothering me, but I'm not lying down yet. En dan is daar hierdie pragtige toneel tussen Stone en die dokter. Die dokter voel Stone het 'n maagseer, 'n ulcer. En dan sê Stone, maar hy verlang so na sy vrou en sy kinders. En dan sê die dokter, daar is nie medisyne vir hartseer en verlange nie. There is no medicine for sadness and longing. Okay, so op hierdie stadium besluit Stone, hy gaan na die kruie dokter toe, the Ikira. En daar gee die kruie dokter vir hom 'n behandeling wat hulle noem Ukgapa. Nou wat hulle daar doen is, hulle gee vir jou baie water om te drink en dan druk hulle 'n veer in jou keel af. Nou die gevolg daarvan is dat jy opbring. You vomit. Can you imagine? But this treatment was too vicious, too strong, and he started bleeding internally. And when Marlena brought some glucose water for him to drink, she found him dead in the bed. Right. Goed. So nou besluit Poppy, sy gaan terug Kaap toe. Sy is bereid om die risiko te neem van om te werk sonder 'n pas. Haar oorwegende rede was, daar's nie genoeg geld te verdien in Oos-London nie. Not as much as you would earn in Cape Town. For her to make a plan for this, she had to take care of her two girls. Now the two girls' names are Tandi and Nomvula. So hulle word gestuur na die skoonmense. So the in-laws. So they must go and live with the in-laws. Bonsile gaan terug Oos-London toe. He goes back to East London. Kyntjie en Fezzie bly by Mosie in sy huis en sy gaan sonder 'n pas probeer om 'n werk te kry. Die atmosfeer onmiddellik, daar's stille nag word gesing, so jy word onmiddellik in die Kerstyd geplaas. Daar's 'n gesprek tussen Stone en Poppy oor die kinders. Daar's 'n lied van die trein. As sy sê, my hart het dood gegaan, is dit nie letterlik nie. Nie letterlik nie. Want as haar hart dood gegaan het, het sy ook dood gegaan. So, dit word figuurlik gebruik om te sê dat haar hart voel asof daar geen emosie is nie, want almal het haar verlaat. Everybody left her. Goed,
So dit was toneel 2. Ons kan sien hierdie toneel het absoluut gefokus op Poppy se lewe en bietjie weggekyk van die omstandighede en die groeiende onrus in terme van die wette van die apartheidsregering. So as ek julle weer sien, dan praat ons oor toneel 3. Baie dankie.